wala lihijanil quwah wadiyah, dan baik untuk menggerakkan kekuatan rasa marah. Hanam pupu ka bengi, tapi menyebab yang pupu je bentik drone bate ka bengi helon nyan ya bu gu baca kitab kita yang baik bengi hige yang bengi nah hadi al-ghadab minasyaitan. Marah itu datangnya daripada syaitan. Maka berharap hendak oleh apabila marah seseorang kamu silakan berwuduk. Karena syaitan dijadikan daripada api. Salah satu metode memadamkan api adalah air. Kan kata apa? Kahanaga bengeh. Karena datang daripada syaitan dan antisipasi. Batika bengeh tung itu mayang. Nah di lain. Manistu'dhiba falam yaghdab fahuwa himarun. Sidodo urang katro bak darajat payah bengeh. Nyahinan payah tak pelajari leteh yang payah bengeh. Kasalah bulahi kasalah akidah kata pegah padumgo hanai dinga. Padumgo ada pegah le. Dua macam pule. Yang katu bak tempat yang mesti marah. Menyahana marah bak tempat yang mesti marah kenurung tapi kelideh jok. Manistu'dhiba falam yaghdab fahuwa himarun. Jadi nah jalur yang dibolehkan.